apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada si Empo sama si Abang lagi ngobrol. Kira-kira ngobrolin apa ya teman-teman? Nyok kita lihat aja nyok videonya. Bang. Iya, ngapa dah? Anak bocah lagi ngapain ya? Joget apa ngapain sih? Kagak. Itu bocah malah lagi nahan pipis. Lihat aja tuh kakinya. Kelagat. Ah, bagaimana ya bang?